a mamuli o ka ʻŌlelo a Noʻea Warner. ʻŌlelo ana o ia, I nā ua hiki ia ia ke hana hou me ke apolani, e noho ana o ia makahale, me ke kahi kanaka o ka hale e ʻōlelo Hawaiʻi ana ia ia. Ka mea ʻōlelo Hawaiʻi maikaʻi loa, e noho o ia makahale, me ke la kanaka. A ʻaʻole e hoʻuna ia i ke kula, no ka mea ma ke kula, kahi ana I uume ia I ka ʻōlelo haole. No leila, ale wo ʻōlelo nei, ale na kula hana maikaʻi ana, a ka ke ʻōlelo ni kaua no ka moemoea o ina o ka moemoea a ole na keiki lohe I ka ʻōlelo haole no kona laha loa a kona ume make neki ana o ka ʻōlelo pelekania ma ke kiwi, ma ka lekio, ma kela wahi kia wahi I ka pepe iao o ke kanaka no ka mea ma ka ao hoʻokanaka mai make kela keiki e pipili pū I kona kaiaulu. A ina o kona kaiaulu he poe I ke ole I kana e ʻōlelo ana ku kaawale. A ole na keiki a pau. No ka mea I loko ma waino na keiki I ke wau, kamalei, ume ia. Mai make o ia pipili I ka poe. No leila, hoʻolohe o ia ka ʻōlelo pelekania, anehenehe o ia mana paʻina o hana makai o na makua e lohe ke ano ka ʻōlelo pelekania. Ale o ia hoʻaʻo, makahale, a ka hoihoi, lele, ka muli, ʻōlelo haole ka poe iaia, ka mea la, ale o ia lohe ke mea. Ono waku iaia e tita ke wala au ni a anti ia oe. Ale kona pepe ao lohe ka ʻōlelo pelekania. No le okoa. Aka no kia moemoea I nā wahiki e lohe ana ke keiki I ka ʻōlelo maikaʻi loa, ka ʻōlelo Hawaiʻi maikaʻi loa, ma waino o kona hānau ia ana a ka piha ia e ʻewalu makahiki. Kapa ia ke la he critical period, sensitive period, makaulu ana ka lolo, ke kai kanaka o Vygotsky o kapa o ia ke la zone of proximal development. I loko ke la wā, nui na kanaka haole ke kai a ka ʻōlelo puana wau, I nā kākou nānā, I nā aha malama I nā keiki ma ka wā kahiko o ka ipu hoʻolono, ka aha ke kai mua, mai a wā hoʻokahino. No leila, ua ike pū na kupuna, no ke ia wā koʻikoʻi.